Jaz sem prišel zato, da vam predstavim tale izziv. Ja. Dovolite mi, da ga kar praktično predstavim. Da boš demonstriral kar Ja, takole? ja, ja. Dobro, dobro, izvoli. Kaj pa delaš? Ja. Moja Slovenija! Ampak... Ja. Mihi! Ne. Res ni treba to, da smo banana republika, pa res že vsi vemo. Prosti.